Hvala na pozivu, drago mi je da budem ovde, da vidim draga i poznata lica koja retko viđam, osim u medijima, i neka nepoznata. Ja ću se u jednom delu nadovezati na ovo što je dr. Helm rekao pre mene, a to je da je crkvenost, odnosno vera, kako god da razumevate slojeve značenja ta dva termina, deo našeg socijalnog konteksta. I to je u jednom trenutku rekao. Dakle, crkvenost, odnosno naš status kao verujućih ljudi i članova zajednice je deo našeg socijalnog konteksta. I mi se sada, recimo, interesantno u Srbiji suočavamo sa upravo tom vrstom debate. Tako, imamo jednu debatu oko toga šta znači biti crkven, da li je dozvoljeno biti crkven na način koji je normativan, dakle koji podrazumeva da se određene stvari moraju u društvu raditi u konstruktivnom dijalogu, ne samo sa ljudima koji prihvataju jednu vrstu ideologije, jednu vrstu razumevanja slobode, nego i sa ljudima koji su crkveni i koji svoje shvatanje slobode doživljavaju na neki drugi način. I to je razlog zbog koga ću ja danas nešto reći o Lakanovom shvatanju slobode, o toj tradiciji psihoanalize u razumevanju slobode i o tome zašto postoje fundamentalne logičke greške u pojedinim koncepcijama slobode na koje bi Lakanovska psihoanaliza ukazala i koje mogu u izvesnoj meri možda da osvetle sva ona lutanja i sve one probleme koje mi danas vidimo u pogledu takozvane politike identiteta. Dakle, šta znači politika identiteta? Politika identiteta nije svaka društvena teorija, nije svaki društveni pogled na svet, nije svaka akademska perspektiva koja polazi od nekog pojma identiteta. Svaka društvena teorija podrazumeva neku vrstu implicitnog ili eksplicitnog razumevanja identiteta. Politika identiteta je specifična marksistička tradicija. Dakle, to je marksističko razumevanje identiteta koje polazi od toga da naša sloboda u društvu, odnosno represija, čiji smo mi predmet, a to je uvek komplementarno kroz istoriju, počiva na toj ideji da smo mi kao pripadnici nekakvog kolektivnog identiteta viktimizovani. Dakle, to je politika identiteta. Politika identiteta, klasična savremena, je totalitarni feminizam, koji polazi od te ideje da je istorija reinterpretira čitavu istoriju kao patrijarhalnu tiraniju. Pri čemu većina feminističkih teoretičarki ne zna uopšte šta je pojam patrijarhata. O tome možemo odvojeno da razgovaramo. Dakle, mi interpretiramo svoj identitet, kolektivni identitet, kao neku vrstu istorijske žrtve nekakvog ugnjetavanja nekog drugog, što je falsifikat istorije. Istorija tako nije funkcionisala, je li tako? I na taj način preuzimamo marksističku logiku o kojoj je dr. Helm nešto rekao na početku, a to je ta logika da mi u stvari odnose između svih društvenih grupa, uključujući u slučaju totalitarnog feminizma i odnose između polova, reinterpretiramo, kako kaže Simone Beauvoir u jednom svom seminalnom feminističkom intervjuu, reinterpretiramo kao odnose klasa. Tako. Dakle, mi odnose između, danas imamo tu situaciju debatu u Srbiji, mi odnose između muškaraca i žene interpretiramo kao odnose između klasa eksploatatora i klase žrtava eksploatacije. To se eksplicitno kaže, što je naravno nova vrsta kategorijalne, konfuzije. Sad, šta nam u stvari sve te konfuzije s kojima se mi suočavamo govore o tome kako mi razumevamo socijalni kontekst našeg identiteta. Ako govorimo o slobodi, ili tako, sloboda ne može postojati bez identiteta. Sloboda je predicirana subjektu. Da bismo mogli govoriti smisleno o slobodi, mora postojati subjekt koji je slobodan. Da bi postojao subjekt koji je slobodan, mora se otvoriti pitanje, ili tako, identiteta. Sad, šta je identitet? Šta je identitet koji je slobodan? To pitanje je u kontekstu psihoanalize povezano sa pitanjem šta je duševna normalnost, šta je psihička normalnost, šta je idealni pojam mentalne, duševne dobrobiti koji se može opisati kao duševna normalnost. I za Lakanovsku psihoanalizu duševna normalnost je kvalitetna socijalizovanost. Dakle, moja normalnost
je moja sposobnost i razvijenost mojih kapaciteta da prihvatim fundamentalne vrednosti i fundamentalne norme, one temeljne norme društva u kome ja živim. I time se objašnjava i kulturna relativnost pojma duševne normalnosti. Tako, u određenim kulturama će određene vrste razumevanja stvarnosti i vizija stvarnosti koje će se opisati u nekim drugim kulturama kao psihotične, tako, tretirati kao izuzetno korisne, kao neka vrsta vizionarstva i ti članovi društva će se tretirati kao posebno vredni, kao tako, izuzetni, specifični, posebni, na neki način vredni od drugih članova društva, a u drugim kulturama će ti ljudi biti u duševnim bolnicama. Dakle, naš koncept normalnosti je naš koncept, u stvari, rezultat našeg procesa socijalizacije. Šta to konkretno znači sada, recimo, za situaciju u kojoj se mi danas nalazimo u Srbiji? Dakle, mi imamo uporno priču u Srbiji da se Srbija dele na nekakvu prvu i drugu Srbiju. Meni ta razlika nikad nije bila sasvim jasna, ni dan danas mi nije jasna. Gde vi imate u stvari takvu podelu u pogledu socijalizacije, da sa lakanovske tačke gledišta ne mogu biti normalna i prva i druga Srbija. Znači, jedna se mora opisati kao bolesna, zato što su to potpuno nekoherentni načini socijalizacije. Ne može biti normalna Srbija u kojoj se izlazi na demonstracije da se brani sloboda neke poslanice u vladajućoj stranci da snima porno filmove u toaletu. I istovremeno da u tom društvu bude normalna i Srbija u kojoj se ide na liturgiju, u kojoj se veruje u to da ne treba varati bračnog partnera, u kojoj se uvažavaju određeni vrednosti. To su fundamentalno različite vrste socijalizacije. I Lacan bi rekao, mi imamo u stvari jednu mogućnost strukturne analize toga šta znači imati zdrav identitet i šta znači imati zdravu socijalizaciju. U lakanovskoj psihoanalizi imate tu takozvanu strukturalističku perspektivu koja kaže da se struktura, a za Lakana je struktura svaki odnos, svaka vrsta sistema društvenih odnosa, struktura u kojoj postoje određeni signifajeri, znači generalni svetionici koji upravljaju našim razvojem, našim prihvatanjem društvenog, jednog ili drugog društvenog identiteta, mogu svesti na nekoliko osnovnih. Ključni signifajer za Lakana je signifajer, kako ga on naziva glavni signifajer, to je signifajer koji on naziva hrišćanskim terminom ime oca. Dakle, ime oca je signifajer, je li tako, koji je faktor socijalizacije. I zavisno od toga kakav je položaj tog signifajera ime oca u mom životu, kakav je bio tokom mog socijalizovanja, mog odrastanja i kakav je sada tokom mog odraslog života, može se prilično pouzdano procenjivati stepen mog duševnog zdravlja. Zašto se ovaj signifajer naziva ime oca? Zato što je u građanskom društvu Lakanovog vremena u Francuskoj organizacija porodice bila takva da je glavni socijalizator u rastu, u odgajanju deteta bio otac. Otac je bio taj koji je bio, kako Lakan kaže, zakonodavac, socijalizator, neko koji je ispostavljao određene zahteve detetu, da dete dokazuje neku svoju, tako, neke svoje veštine da se razvija, a majka je bila, postavila ta tradicionalna podela uloga u porodici, majka je bila ona koja je pružala bezuslovnu toplinu, ljubav i podršku. Tako. Sad, taj signifajer ime oca ne mora tako da bude povezan sa faktičkim ocem. To ako je neko izgubio oca u ratu ili je izgubio oca iz nekog drugog razloga, ne znači da će on biti duševno bolestan, ako je ulogu oca, odnosno signifajer ime oca, preuzeo neko drugi, uključujući majka. Ali mora postojati autoritet. Za Lakana društvene institucije, pa je crkva, takođe, igraju ulogu signifajera ime oca. Dakle, sloboda se konstituiše samo u kontekstu normativnog poretka u kome postoji neka vrsta ograničenja identiteta, jer ako identitet nije ograničen, onda identiteta nema, onda je identitet fluidan. Dakle, ta vrsta strukture je nešto što je, je li tako, suprotno ovome o čemu sam malo pre govorio kao o politici identiteta. Zašto? Pa zato što ako podrazumevamo da je naš identitet i da su naš identitet i naša sloboda strukturno uslovljeni, je li tako? Da je moje prisustvo sad u ovoj sali među vama u pogledu identiteta koji ja uspostavljam sada dok govorim, nije samo stvar moje volje, šta ja sad osjećam, šta ja želim, ko ja želim da budem, nego je stvar mojih pregovora sa vama. Kako se ja ponašam, kako me vi doživljavate, kako pijemo kafu ispred, kakva je naša interakcija. Dakle, moj identitet je proizvod strukturnog poretka. Tako. Sad, mi imamo u Srbiji rascep različitih strukturnih poredaka koji dovode do toga da imamo jednu schizoidnu perspektivu kolektivnog identiteta. Tako. Imamo jednu vrstu razumevanja identiteta koja je
po mom razumevanju postmodernosti, a to je još jedan pojam koji ja nikada nisam razumeo, po mom razumevanju postmodernosti, to je postmoderno razumevanje identiteta. To je ono razumevanje koje bi psiholozi nazvali ponašanjem dvogodišnjeg deteta. Znate, to je ono kad dete od 2 godine ima tantrum. Mama mi ne da da budem, kaže ne možeš da letiš u avionu, mama je prema tome neprijatelj i predator, je li tako? Dakle, ja sam sada žena, želim da budem muškarac, društvo me ne priznaje jer imam obeležja žene, dakle ja imam tantrum, izlazim na ulicu, jer ja smatram da je moj identitet isključivo ono što ja hoću, da je moj identitet rezultat moje volje. Naš identitet nikad nije rezultat samo naše volje. Zamislite šta bi se desilo u bilo kojoj porodici, kako bi ta porodica funkcionisala kad bi oba člana te porodice mogla da, zavisno od svog raspoloženja i svog stanja, u bilo kom trenutku menjaju svoj identitet, ne pitajući i ne pregovarajući o tome sa onim drugim članom porodice. Nijedna porodica ne bi mogla da opstane. Tako, isto se odnosi na društvo, isto se odnosi na bilo koju grupu. Tako da mi danas imamo tu schizoidnu situaciju gde imate ljude koji su na mentalnom uzrastu, emotivnom uzrastu od 2 godine, koji u medijima zagovaraju ideju da oni mogu da budu samo ono što oni hoće, nezavisno od bilo koga drugog, nezavisno od društva, i one ljude koji se označavaju kao litijaši, kao crkveni, kao konzervativni, koji kažu, ali čekaj, ali ne radi se samo o tvojoj volji, ne radi se samo o tvojim željama, ne radi se samo o tvojim osjećanjima, radi se signifier u ime oca, o tome da si se socijalizovao kao civilizovano ljudsko biće u jednom društvu ili se nisi socijalizovao. Da li se razumeo da postoji hijerarhijska struktura organizacije društva koja nije zasnovana na moći, nego je zasnovana na određenim kapacitetima da se vrše određene društvene funkcije, koja se naziva hijerarhijom kompetencije, a ne hijerarhijom moći. Tako da se u ovom kontekstu strukturalističkog razumevanja identiteta i strukturalističkog razumevanja slobode i istovremeno strukturalističkog razumevanja duševne normalnosti pokazuje u stvari da svaki put kada imate narušavanje društvene strukture, kada imate iskakanja kakva mi danas imamo, recimo imamo debatu u Srbiji u udžbeniku biologije, za lakanovsku psihoanalizu bi ta vrsta iskakanja koja se suprotstavlja nekim najelementarnim ili tako strukturnim usvojenim normama većinskog društva bila tretirana kao psihotična. Dakle, mi imamo jednu potrebu da uspostavimo normativni odnos prema tome šta je normalno i šta je zdravo i šta je nenormalno i šta nije zdravo. I naše postmoderno bežanje od tog razumevanja, od tog normativnog razlikovanja normalnog i nenormalnog nije toliko daleko od bežanja od normativnog razlikovanja dobra i zla. Znate, to je kao u psihoterapiji, u savremenim nekim školama psihoterapije, gde se kaže preduslov za dobru psihoterapiju da ne govoriš o dobru i zlu. Pa ako ne govoriš o dobru i zlu, ti si izgubio normativni osnov, ti ne možeš da obavljaš bilo kakvu psihoterapiju, ne možeš da se time baviš. Dakle, mi smo u jednom stanju rastakanja društvenih normi koje je dobilo radikalne dimenzije i koje će eksplodirati kroz veliko nasilje, normativno, zakonodavno, pa možda i fizičko. I razlog za to je u ovim duboko poremećenim koncepcijama normalnosti i koncepcijama identiteta, u toj ideji da je samovolja, da je ponašanje na nivou, znate, dete kad ima tantrume sa 2 godine, to je normalno. Kad dete, kažu psiholozi, sa 3 godine ima tantrume, to je već zabrinjavajuće. A kad dete sa 4 godine ima tantrume, to je ozbiljan klinički prediktor kasnijih poremećaja. Mi imamo ljude od 50 godina koji imaju javne tantrume. O tome zašto oni ne mogu da budu ono što oni žele bez obzira na sve ostale članove zajednice. Dakle, to nije zdrav način društvenog razumevanja identiteta. Sad, zašto ja mislim da je ovo sve povezano sa ovim o čemu je dr. Hjalm govorio, a to je marksističko razumevanje stvarnosti. Ne samo zbog toga što se ideologije koje se u stvari suprotstavljaju tom nekom našem, ako hoćete, danas u Srbiji dominantnom shvatanju normalnosti kao ipak utemeljenosti u nekim manje ili više tradicionalnim vrednostima. Ne samo zato što se oni eksplicitno pozivaju na Marksa, nego zato što se ja sa doktorom Hjalmom ne slažem u pogledu njegove prve teze, a to je da je Marks dao povoda razvijanju određenih totalitarnih mehanizama i načina mišljenja bez namere da to učini, a u stvari iz namere da se suprotstavi postojećim totalitarnim praksama eksploatacije. Marks je vrlo namerno uvodio totalitarni način mišljenja, on je fizički
dok je bio živ, učestvovao u nasilju, odlazio je na demonstracije, pozivao je na fizičko nasilje, na krvoproliće, on lično. Dakle, nema nikakve sumnje da Marks jeste želeo nasilje i da Marks nije bio nikakav benigan lik u istoriji, da ne govorimo sada o nekoj detaljnoj analizi njegovih radova. Tako da mi imamo tu tradiciju jednu koja se danas možda u zemlji u kojoj mi sada sedimo ponovo kao posle Drugog svetskog rata pokazuje kao jedan vrednosni, ideološki i socijalni rascep u društvu, a to je to tradicija malignog marksizma, te maligne ideologije koja danas ima u stvari formu totalitarnog feminizma, ali to nije jedina njegova metastaza, ima i više metastaza u ovom društvu, a druga je neki, uslovno govoreći, nastavak nekog konzervativnog načina mišljenja koji je fundamentalno usmeren na ovu vrstu tradicije koja je strukturalistička, koja je zasnovana na razumevanju slobode kao predicirane određenim društvenim normama. I ja bih tu stao da bih bio dovoljno provokativan za eventualnu diskusiju. Hvala puno.